Kusuma School Western Ramen. Ngibingelela amakhosi onke nabefundisi amakhosi asezulwini nehamele yonke engcwele. Ngicela abakithi umkhulu wami uSembela Mdleke Shalmesisi kamqakeli ngulibelele. Ngicela ukuthi abe nami kule ndawo kulomsebenzi kaNkulunkulu esengiulikeziwe ngesihlabelelo sika 197. Wangibeza singezwe lakho
Nkosi mnikazi wezinto zonke, ngikuqamphakamisa ukubonga. Ngibonga umsebenzi wakho oyingcwele usiphe wona ukuba siwenze. Ngibonga futhi Nkosi ukuba ungiphe amashoki ami enginawo abefundisa ababili bisaphathene kahle kakhulu nabo ngoba bebengakaze bangiphikise konke umsebenzi kaNkulunkulu siyathumana sobathathu. Ngibonga umsebenzi omuhle kaNkulunkulu owawehlisa kulo muzi wakho oyingcwele ukuba sisebenze sonke sibambisane ngendlela esibambisene ngayo. Ngiyakubonga lokho Nkosi yamakhosi. Enye into enhle iyabongwa ngoba kuyenzeka uma kuba khona omunye ozosiza omunye ngokumsebenzi kaNkulunkulu ebese kuba khona ukuhluthuluthu kungezwani. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi ulokusenzesa kwamuntu munye njengoba sibathathu nje siwuphethe kahle umsebenzi wakho. Bebengakangiboni ukuthi njengoba sengimdala sengigugile bangihluphe. Cha Nkosi yamakhosi ngiyabonga lokho, siyalalelana. Into oqala leyo engiyibonga Nkosi yamakhosi ehlabeni sokhosi mhlawumbe ayikazibonge leyo nto leyo. Kuba khona impilo uma ngabe sekukhona omunye angafuni omunye. Cha ileyo ngiyothi ngicela ukuthi uyisuse njalo mnikazi wesonto ingasondeli ngapha ngaseGauteng, sibumbane nje khona kothi noma sihlushwa njengoba kuyathandathandeka ukuthi sihlushwe kuleli bandla, sihlushwe siyimbumba. Thixo ngiyabonga ukuthi uzohlala nathi isikhathi esingaka. Amen. Intenhle iyabonga. Ngabeka ngenzi kahle bangaphakame ngibonge ngingumntwana wakho. Emsebenzini wonke walo muzi lona silosibambene kuwo. Sicela ke Nkosi ukuthi usenze sibe imbumba ngoba futhi wena uNkulunkulu wena. Mina nje ngithi iphoko sakho ngoba wangivusa sengifile ngeke ngikhohlwe lokho. Yoze ngibe sefe emadlebeni akho nolaleleyo ngoba uThixo lona maningi amagama abizwa ngawo angahambi ngendlela yesonto ahlekile. Kodwa mina ngithi mina lo phambi kwami akahlekile uThixo wami lo. Owakwazi ukufika wangibona ngilele ngiqala nokungilala esibhedlela ungazalwa kaze ngilale esibhedlela mina. Kodwa wangilanda unyawo lesulu uNkulunkulu ngempela ayenze ngulibali. Amen. Ngani ngelinye ilanga ngathi ngikhulelwa ukhulela umntwana wami ngoba oshebe baxhumene eNazaretha. Wakhula umntwana wami lapha ogama lakhe kuthiwa ubuhle. Wayewa Nkosi yamakhosi. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngathi ngithatha ifeni esewile ngaye ngawela phezu kwayo yavele yafa nawo futhi. Wathi uma ngiye ebuhleni ngawathatha amantombazane ami omabili ngahamba nawo ebuhleni. Ngafika kunyanga yezulu ngathi Nkosi yamakhosi, njengoba ngiyisebenzi sakho somzi wakho ngisebenza esitezi ngisebenza amapayipi ngenza yonke into ngithuma yonke indawo ngisegumbini lapha egumbini nje yimi engangibeka leyo msebenzi loya osegumbini. Ngathi Nkosi yamakhosi uNkulunkulu bakho akubonakalise kimi nangu umntwana enokufaka ukuwa. Wavelothi angifuna amafutha ngijima ubuya kwakwabuyisela ngaba ngafuna amafutha ngawabuyisa. Wavelothi suka namhlanje ngekaphinda hawe. Ngikhuluma ngomuntu osene-3 years eshadile ngimshadisile intombi ishadile ayikaziwe kusukela ngonyanga esonto. uThixo-ke lo phambi kwami. Yokufa kokwamafisi awapheli kalula umuntu, kodwa wakwazi ukwaqeda wena Nkosi yamakhosi uyinyanga yesonto.
izinto zezawushembe ziningi kakhulu Thixo ongenzela zona. Ngikhumbula ngelinye ilanga nje kwadlula intombazana eganile idlula ithi ekhaya esihlahleni sakho somganu lapho wafika waphumula khona usewumqali wendlela. Ngakhe kuso ngasondela kuso sasekhaya egcekeni. Njalo uyafika lo sisi uthi uyazi namhlanje ngizohlambuluka. Hawu uhlambuluka ngani mntwana omkhulu? Cha ngihlambuluka ngibona ngamehlami. Ubonani kanti uthi bekuthuma ngihamba nje ngendlela bese ngizojika ngalena egusha ucingo lwakho ekhaya bese ngibona insizwa iqhoshile esitulweni phansi kwesihlahla sikababamkhulu. Uthi hawu Nkosi yami usuke uthi lona kodwa ayiphethe kahle nayo indoda ikhoshile. Uthi kuzobela bili le ndoda ngiyifice ebese nginyanya ukusondela ngivele ngisuke lapha kude ngibukele kude ngehlahla. Wayengasondele duze wayengayi kule ndlela efike igushe wayede ngabona bese enyanya ebese gusha kude bese ebuka le ndoda lena ekhoshile emsini kabhuti wakhe. Uthi ngelinye ilanga athi cha namhlanje ngifuna le ndoda ukusondela kuyona ngizoyithuka nokuyithuka. Uthi ngeza ngazogusha ucingo ngayibuka le ndoda. Uthi ngathi mathi ngiyabheka ulomkhulu osekuhlabelelweni mayibonge Nkosi. Awu Shembe ngikuthanda kakhulu. Ngikuthanda kakhulu ngoba ngelinye ilanga ngahlangana nabantu ngelinye ilanga befuna mina bangibuza kimi ukuthi ngikuphi bekhuluma nami hayi ngeke ngase ngithi mina wathi ngiyamazi lo uhlala eGoli lo ubheka umsebenzi kaNkulunkulu eGoli lo akekho bese uthi ubukane ngathi angazi bengibuza kimi ungifihlile uNkulunkulu ukuthi ingabonakala ukuthi ngiyimi. Uthe kwashona insuku ezimbili wayesekufona omunye wayesethi uyabona lo mthi wakho lona le nyanga yakho ungasuki kuyona. Ngithi mina yindaba yini abantu bafike bangakuboni wena babuze wena kuwe. Ngithi mina abantu wena ubani? Uthi ha ngiyeke mina ngizofika nje ngizocela ukuthi ubungise kule nyanga yakho. Ushiwo wena uhlele esihlalweni mayibonge Nkosi. Into enhle iyabongwa. Akuyikho lokho ukuthi singalokho sikhuluma into eyitshekile ngoThixo ngoba angazi ukuthi sisuke sesimenyanyani futhi. Yipho ungayeki thatha umNazaretha wakho ufake ebhokisini. Uhlala ukuthatha ilifu. Ngobuya ubone nje nabanye abayebeke khona lapha phakathi kwethu bengasakufuni mina ngesaba Thixo mina bakhona into engizoyibona kuwe ngiyibone isiyiphi. Ngoba ngibona besukile zonke ekhanda. Zikothuka kancane indwele zomuntu ekabeleni ebhekene nonyazi nje. Ziyashintsha. Zilingisela ebuko pha umanyalabani. Ngoba ubhekene noThixo. Nkosi yakubhekana nawe. Sembonile kakhulu. Usumbonisile uNkulunkulu wakho. Wena uThixo ngaphela kodwa abantu angazi ukuthi bawuze bezwe nini ukuthi ubani. Abasizwa noma sihlanya thina bathi siyahlanya sihlanya thina sibabaza ophambi kwethu. Mikhulu imisebenzi eyenzakalayo. Angeke ngulibale ukuthi
ngenye imini bekubonile ukuthi uThixo bathi ngcono bekubize ngodokotela angeke kulibale lokho futhi Thixo ngoba izizwe zonke uma zihlangana nathi khona ngenye imini wakwasithuma ngeke ngisho ukuthi nini kodwa ngoba indebe eziningi ezizozwa kodwa uThixo uyangiswa wakwasithuma uThixo ngenye imini wathuma kwelinye izwe nalo ngeke ngilisho ngoba into kahle uma uyisebenza akufanelekanga ukuthi uhambe uyeneka nje wakwasithuma komnyunyana kwelinye izwe sathi masifika nje bhoda gate kuthiwa awu nibonakala nihambe ukuthi nina ngiyabonyazi lwesulu uma sibuza ukuthi uyalazi wena unyazi lwesulu lwathi awu bese bethi hayi incwadi ibhaliwe akukho la ungaziwa khona Thixo ngaphandle kwalaba ohlezi nabo nje kule planet engapha eSouth Africa abazenza lo data head kube ngathi ababoni ukuthi ubani siyathanda Thixo wethu la eGoli engathi ungabuye kulenyanga esawu futhi angeke sidinwe ukuhlala nawe ngoba sikude thina futhi thina siyazazi ukuthi abantu abasemhlabeni hayi uma bebona thina nje abanye nje kuvele ukuthi nje abaphilise ngishabathe uma basibona nje saba singabefundisi siso bathathu banikina amakhanda babheke phansi ngoba sihamba nawe Thixo siyabonga Thixo ube uhlale unathi njalo asinandaba nabangasifuni masifuna uwe kuphela sina kuphelele kithi nezinthaka sinandaba nazo noma zikwenza lokho ezikwenzayo zithufaka kuma voice mail zimemeza ngathi zenza yonke into sengiyabonga njengoba nohlanya lwakho ohlanya lushawa njalo lumfundisi uDlomo singathi uthanda ukwehla manje Nkosi yamakhosi ngoba kukhona wena phambi kwakhe abasifuna basemhlabeni ngoba sihamba nawe ngeke besali futhi asinandaba inqubo nomathanda ukwethixo thina siyohlala njalo sinamathele sikwenzela izinto ezinhle futhi asafuni thina ukusukela eGoli sifuna ukuthi mahlala neliviki esisawu futhi ngendlela nje esizizwa sikhululeke ngayo nale idimoni elisiveleleyo kulo musi lona lisivelele idimoni lapha angaze ngibone mina kuthiwa khona umhlangano ongaka okuthiwa amanzi awekho kodwa wena Thixo uyawaletha amanzi kodwa siyasafanele uhulumeni phela amanzi lapha kusukela ngeviki eliphelile awekho kuze kube manje kodwa ngoba wena uNkulunkulu wakwenza ukuthi manje ngimemeze nalapho engangisebenza khona ngimemeze emuva ngithi ngiyabheka ngibona amalule sengene ngesamanzi njengoba lokho engene ngo4 namhlanje angigijimanga kuye kwagijima umfundisi uDlomo thulile nje ngalala ngapha phezulu sefikile amathela akhe esuku engena zonke indawo afaka uwethixo lawo mazi kukho konke nje obuzwa nendlini iduma njena zingane zakho kwasuka ingane zakho zenza lapha kithi lapha ekuthuthukeni zathi webafundisi thina umsebenzi wethu sizoletha indlini kuphela siphinde sikhakhe siniku udizini khululekani uzuyibusise Thixo lezo ngane ezenzela ozasihlabisa ikhefu ukube sikwazi ukuhosta umhlangano wakho ngomhlangano wakho oyingcwele uyesinda Thixo ngeke mina ngufundeleke manje wathi namhlanje njengoba ngiyacabanga ukuthi njengoba usungnikile kade beshumayele befunda incwadi ake nguphumuze namhlanje ake ngafunde ake ngobaze wena ubuyincwadi ake ngifunde wena le Thixo njengoba ukuqedwe mina ngibukela wena ngelinye ilanga Thixo kwathi uma ngisuka ngizosebenza lapha emzini wakho engcwele ngulungiselela ngeke ngushiye futhi lokho
ngoba khona abantu abanhliziyo zabo zimavanga abangamboni Thixo ukuthi uNkulunkulu esephambi kwabo molonga ukuphila ngandlele ngempupha yabona uma sengisho njalo ngithi nangayiphupha kodwa ngoba kwakhona abanye abangaphuphi futhi ngoba wabuye wakuveza ukuthi angiphuphi kahle ngabona nje mina ngilele ebusuku lapha mina ngabona Thixo uza phambi kwami uphethe incwadi ufika le ncwadi uyivula uthi kule ncwadi lo ntombazana wakho lona ngilethe ipromotion yakhe emsebenzini uzothi namhlanje yena liyoshona esukile kwesikhundla akuso cha ngavuka nje angangamxoxela nje ushunina wakhe ngathatha nje imoto ngeze ethuthukweni ngazosebenza ngithe uma ngilapha ethuthukweni wase yafona unina wakhe hawu kwenzenjani manje uthi ikhona into esivelele uZandile ngathi mina thula ngutshele ukuthi yini thula-ke utshelwe yimi ukuthi yini sebembizile emsebenzini bamnika isikhundla esiyi wathi kanti wena uyagula yini ususwe ngobani ngithi angikutshelanga ngamabomu ngithulile ngathi kwesinye isikhathi uma ube saphupha iphupho ubusuyaxoxa ngcono ukuthi uwe mhlawumbe lizokwenza ube ngibone kuwunyazi lukwenza lokhu ake ngingayiphathele esiko usekelwa yini ukuthi hayi wena ufuna ukutshela ukuthi sebemkhuphule esikhundleni emsebenzini uthi akusho kanjani ukuthi mina ngisho kahle phela ngoba ebusuku kade nginonyazi lukwenzile lokho ozongitshela khona shona-ke kwenzekeni hayi weliphinde khona lapho makoti hawu kanti sithi sihlezi noShembe mhlawumbe simbuka kancane simbukela phansi njena kanti sihlezi noThixo kwangoqobo amen angizokwanda kakhulu mina Thixo ngoba umsebenzi wonke ngowakho nokwenza konke ongithume khona ngiyingane yakho uyabona uma sengizoba ngiqhubeke nokukhuluma hayi ngoba kuphele ngase ngikusho kodwa ngoba ngifundanga incwadi ethi ukufakazwa zikwazi ukuphindwa abantu kusasa beyobhabhathisa uNtombela incwadi cha sebelalele kwenele kwabhabhathisa uNtombela abantu kusasa uzobabhabhathisa futhi kodwa ngithi angibonge nje kuphela okunye futhi ngibonga lo Ntombela soduze kwami ukuthi umgcina angafi ahlale ekhona Nkosi yamakhosi lapha ukuze ehambe lapho eyobhabhadisa ngoba ngenye imini wangithatha ngisemfunela uNtombela kanti uyongibulala ngithi angibonge Thixo indaba endala le ngikhulumayo mbonga ukuthi uNtombela uzungamshintshi lapha ukuthi awubhabhadisa uzungasho Thixo ukuthi awubhabhadisa mina noNtombela ngoba ngithi Thixo ngiyoqala ukwala ngalolo langa mhla umshondayo ungithethelele Thixo ngoba anganiyazi lento engayibona wena uNtombela ongifake enyokeni ngithi angikusho lokhu ngiyakuphinda kodwa kube sisele nasendleleni zabantu ukuthi lo mhlaba uphilile umecha ukuthi lo Thixo phambi kwami akashintshi kwezinto eziyi-1 amen ngino uNtombela waya ngekani kuwe eyocela amaloli akho kodwa mina futhi ngicele mina indawo lokubhabhadisa uma esethi uyocela amaloli tuzoya wedwa mna ngiyini kade kuthiwe abefundise emfuleni for wonke kunamaphoyisa ahamba lapha ukuthi akusondelwa lapha uNtombela uyongifaka lapho mina kwala Thixo usumbiza laphana umbiza ukuthi akeze umnikeza amanzi uthi naka amanzi umali umnikazi walapha eyakhona esemvukela uyomtshela ngawo uyabuya uNtombela uzothi wesibane kanti unamanga wena usubuyelele ukutshela uShembe ukuthi kanti lapha kunenyoka kithi Ntombela ngiyangu utshela uShembe utshele ubani ngoba kathi ungifika mina ngathi asiyengekani
esembizile uThixo phambi kwethu esebonile inkinga ezosesihlela wamnikeza amanzi ngaba ngikho namhlanje ukunyazo wesulu lwalengekho yayingeke ifihle nale COVID ngithi umgcini uNtombela impela angaguli angafi abelokho ekhona enza lo msebenzi khona ezothi mafika la egoli ahamba obhabhalisa futhi yedwa hayi nami Thixo wayiphusha inyoko uNtombela emfuleni ngithi uyaklawona ngithi mina cha ngizoke ngithi ukuvumisa abantu la ngithathele labavangela umsebenzi nabashumayeli ngifumisa abantu lapho ukuze behambe beyobhabhalisa ngenza isilo motion kancane ngifuna ngithi usimbamba ngoba manje unekala ungixolele Thixo ngavuma ukuthi cha ayimbamba ngoba ngimtshelile ngasenga ngempela elokhu iphusha inyoko ethi hayi ikhona iphushayo uyaklawula uNtombela usawushayana vele iyokhwephe phela wena awungoni ngithunywa unyazi bangitshela ikhona leShotombela athi wesibani ngena shesha hawu kuNkulunkulu nami sisangena cha lama witness lafa kwangafake kancane islow motion ngenze ngiqhubha isikhathi ukuthi hawu kanti isiyombamba nini phela ngoba ikhona nakho siyoze sibambe sisobabili ngiwafake ama-waiters ngehle ngesitebhisi ngithathe ubhoko ngiqhube phambili tikitiki luthi ubhoko tifi hawu ebese ngisondeza unyawo lwami lapho obhokweni lufike unyawo lwami luthi tifi phezu kwakhe phezu kwenyoka hawu shebe nami bese ngiqala ngiyiphusha ngihlanya njengoNtombela ngoba ngiyayibona kanti iyezwa kade ngiyisela ukuthi uyobani phela sesogcinele manje na ake ngenze lethe ezolo oluhlanye ngihamba la hayi nyokhela sithunywe unyazi hawu yasikhela ngempela inyoka efuleni yakhela nobona kusuka uqubuka amagwebu nje lapha ngithe uma ngihloma ubhoko ngipaphathisa lwase lukhala ngemuva ubhoko Atungo wathi Ntombela ewe baba sabantu awungayi ulupho la ngiyayiphusha ke engayiphusha cha bawethu ithi isuka yayibuyisa ikhanda yayifaka apha ngesasa senzaba ukusho ke namhlanje alifaka ikhanda alifaka lapha nje kwaMkhwanazi iphakame inyawo zingathiki phansi ngithi mina hayi Ntombela hey suka lapha wena paphathisa abantu hawu uhlanya lakho Ntombela Nkosi lusilise lungaphi luswana neyinyoka thangi ufakazi walokho Thixo kufa kwathi uma sengiyoze siyoqeda abantu ngasazi noma babe uvalvalete something sesiyoqeda efuleni manje angisazi nami phela lo soba uhlezi lapha kimi lapha ula emathangeni lo soba ihlezi ngempela uma ngithi nyakaza kakhulu Baphathise ngiqale bese ngikhoda uNkulunkulu wakho ngoba phela sengibambile ngoba isihle lapha kwami ngizokwenza njani ukuthi ngiphume shiya uNtombela ngithathe ngizikubho lukhiphe ngapha ngizimelele ngalo ngigxume ngiyobamba isitebhiso sivele siphakame sibuye nami siyongifaka ngemuva sebentu ofuna kude ngemva kwakhe mvuke lapho ayikubona abantu wezana ngibuye lapho isithathe lesiphiso ngisibeke lapha ngiphume ndathe imoto yami ngiyishaya ngibuye la ngeze uzotshela ushaya ukuthi ngishiya lapha enkingeni Ntombela ngikhumule ngihlalele endlini uzoyifikela lapha ayiyalela abantu ade kwabhabhathisa ngasafuna ukusondela kuwe kodwa manje inkinga manje inyanga yethu ibhekene uzothuma ikhamba lapha nje eyamasu ukhamngathi ngithini ibheke Ntombela mayikhamba lapha bese bejana bethi nangeza vele vala umnyawo ngoba angifuni nje azenze ngithethise ethi ile engenza ngivala umnyawo ngingasakhulumi kakhulu basafuna uNtombela engixine ngayakho ngoba nami ngiyayibona imbi le engenze kuwena ngishiye lapha kodwa inkinga ebifunga ngiyeka Nkosi yamakhosi
ngicela ukwehlela ngezansi hlale sokhosi ngoba umsebenzi wonke ungowakho. Ngizothi nje ngithi nje kancane ngihlobise kancane nje ngo-239 amavesi ambalwa bese ngihlala phansi ngithethela uThixo akhulume nabantu bakhe abamemile beza lapha Sisengushe umsebenzi wakho kuwehlaleni sobukhosi. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabasha sekuseni ngesihlabelelo samashumi amane futhi socela umshumayeli ungiba wasethemba lethu asolele esihlabelelo inkosi imbusise.
Mamela sitimela samaMpondo. Tholela fohle imvale bevale emasangweni isisilomezayo. Yagobhosa njengamanzi othukela ubengenakufunjela undaba zehle entabaswe. Sehla zajula zehlele emakhosini emthandeni kwamaphumulo. Sathi mazikweli phezulu sabanevunga zavungasela kwamangala amadoda amangale kumaqhamta nomlungu usayitsheni wahloma. Asethusti kufike wazwakala. Udumadume kwelasedududu beliyobikela ubhombela isitimela samaMpondo nakwazindela abafike baluswa. Kanti ufunge ngolangaphuma sikothena abalothala bangulusa sinemsebenzi njengelanga. Ingubo mahlambe kogunguba luhlahla sonke bahlalwa nyoni ihlalo ngezezulu kuphela. Ingidingidane egidise kade kwasabengidisa. Uphuhla phansi ophuhla emzini amakhosini ephakameni. Umhawuphala labasinda basengozini uManda Sithebeni njengensonyama. Umbheka kafika ngakona seTransvaal bebhekwe ngabansundu nabamhlophe. Mahlambe azingungu ngogunguba lufunge ngenyanga sezulwini umkhonto bazwe emazulwini. Ubazwe emanhliziyo nosokhabzela abasebethukusela indlu kajama benosenza ngakhona uNtekula abafosi namadoda. Abehlelete kulena ndebhamba abethi mekwabusa nyanga sezulwini bafuna izazi ezazukuthi. Kona senyakathi umuthi kawusebenzanga lutho usodida sobedidimala. Othi dopiti senomalebhana nojanjube kwela senanda. Abezinde zenyanga sezulwini azilingananga nezabasemhlabeni. Ezenyanga sezulwini eshagu lomhlaba ezamaphekula zaphelele ePietermaritzburg. Kwando ngayibovu. Inkosi abayiphika ephakameni bathe beyiphika ephakameni afakazela umuzi wakabheka uZulu. Uthi ngo-1978 awukhipha umhlangano ubheke entabeni nasenhlangakazi. Kwabafakazi umuzi waseshoyo kwaphinde ulimo. Uthi la ngabe lisekudumbuzeleni. Abafarisi bebengamatshe esandleni abaphikile indlenya ngasezulwini. Laba babefika bengamachwephetshe namhla sebejikela imbengu ngasezulwini. Inyanga bengaphathi izikhwama ezinye angayiphathi izikhwama. Inyanga bengachithi amathambo ezinye angachithi amathambo. Inyanga bengafuni imvulamlomo ezinye ayifuni imvulamlomo. Usuka wafunga washesha ngasembeka amakhosi emaqadini bafika baluza udumela enyanga sezulwini. Bathi usefikile ubhombela isitimela samaMpondo. Uqala intaba zasengqaqhube amatabetulu. Ubebeka umuzi wasemhleni ejubuhle emaqhalama. Basuka ngothi ngolekosazana. Usefo sasezulwini esibasefo esibawela kwambili ukhipha amakhafilithi. Umkhipha thuka nakumnawe enkantolo lesula icala thani namthelela. Kanti uzofika ngonyanga sezulwini. Ingcwele eqhaphele emazulwini nyabela kwesimazana abasetakadela. Okwekwenya lukasini wesinkanina nendawo esezulwini doshawe nkandaba ezitha. Okengcobo umaphala bengale ungasandla ubelalo njengesandla. Itendele imivesijuda kwelimishisa bezomelo. Ababekhe bezomesa sandleni umkhabokhabe ephindelela. Nabezimabophaphindinti siwuphana abamthonayo. Bequmusa ibhodame esihlala sasezulwini. Imvama yakuyala yakithi. Athe beyiphika bomhlaba. Abezulu babe bevuma zonke izizwe. Zonke izizwe. Zonke izizwe. Zonke izizwe.